U gimnaziji Bernardina Frankopana u Ogulinu održan je ekumeniju susret škola iz Hrvatske, Estonije, Bugarske i Mađarske. Učenici su spojili učenje za poduzetništvo i promociju zdrave hrane. Školskim predmetom vježbovne tvrtke promoviraju najbolje proizvode svojih zemalja i time pridonose održivom razvoju. Iz Bugarske su učenici došli i predstavljaju mlijeko i mliječne proizvode jer mlijeko je vrlo zdravo u njihovoj državi. Oni žele promovirati takav način zdrave hrane. Iz mađarske škole učenici se bave proizvodnjom džema od različitih vrsta voća i povrća. Oni to čak rade samostalno u sklopu svoje škole. Vrlo ukusni džemovi, vrlo zdrav način proizvodnje. Iz Estonije učenici se bave ribom i ribljim proizvodima, žele promovirati da se što više jede ribe koja je zdrava, a danas ne samo možda u našoj državi, nego i u drugim državama možda nije toliko zastupljen kao proizvod koji je vrlo zdrav i za mozak i za sve za kompletno tijelo. A u Hrvatskoj evo mi imamo med i pčelinje proizvode. Najviše pozornosti izazvao je ogulinski medljikovac, poseban med koji ne nastaje od peludi i nektara, a upućuje nas na savršenstvo prirodnih procesa. Radi se o tome što svakih nekoliko godina pčele sakupe sa crnogoričnih stabala mednu rosu, od koje proizvode tu vrstu meda medljika. Znači, što je specifično za njega je da ima do 13 puta više minerala od klasičnog meda i obiluje folnom kiselinom, što znači dobar je i za trudnice i djecu u razvoju. Proizvode li vaše pčele puno takvoga meda? To ovisi o populaciji lisnih i štitnih uši u prirodi. Znači, nisu pčele uzrok tog meda, nego sama priroda i populacija lisnih uši, koje će se najčešće se to javlja svakih 7 godina, razviti dovoljna populacija da uzrokuje mednu rosu. Iz estonijskog grada Narve donijeli su usoljenu ribu i kavijar. Mi promoviramo tu hranu jer je vrlo zdrava za ljude, a naši učenici savjetuju svoj djeci i mladima da češće nego samo jednom na tjedan jedu ovakvu hranu. Ona pomaže vašem mozgu, pomaže ljepoti i obliku tijela, dobroj formi i vitkosti, te da budete dobro raspoloženi. Naši su proizvodi prirodni i daju mnogo energije. U Bugarskoj imamo ekološki čiste regije i ondje držimo krave. One danju žive i hrane se na otvorenom i od njihova mlijeka proizvodimo sir. Pri tome se manje služimo strojevima, više ljudskim radom, kao što su to radili naše bake i djedovi. U našoj školskoj zadruzi i tvrtki proizvodimo različite džemove od posebnog voća i povrća, a liniju proizvoda proširujemo želeom od vina i piva. Osobito pazimo da je proizvodnja zelena, ekološki osviještena. Većinu sastojaka naših džemova skupljamo ručno ili ih dobivamo od lokalnih tvrtki, naših sponzora. Biramo najbolje voće, koristimo samo voćni šećer, a za konzerviranje upotrebljavamo različite kiseline iz voća i svježi limunov sok. Tako izbjegavamo E-brojeve, no ipak postižemo konzerviranje. Takvi džemovi u hladnjaku se mogu očuvati do 3 godine. Učenici ovako pridonose čuvanju i unapređivanju tradicionalnih načina proizvodnje hrane u svom kraju, a upoznaju i tradicije drugih europskih zemalja.